Duh, di HP kurehe teuing eleh kuburan mah. Teu di IG, teu di Facebook, teu di WA. Rehe. HP nya kumaha tong? Rehe parame. Rame lah. Ti isu operator ngalut bae. Eleh bae ku anu ngabesan mah. Woi, kata dikenal ngelamun bae. Pikiran nang tuh. Baru sing lah yang ngajual endog bebek mah teh endogan nyon lah. Kumaha tuh? Mendingan si endogan tet. Kapu gua menang duit. Bagi dua jeung aing. Suwe nyon. Os. Waduh, kan bener sudah laga bae. Kunaon sih mamarahan bae ka aing goblok ngeureun. Oh teu jelas ya, saya mamarahan. Aing teh nyaho ieu mamarahan kunaon. Balik aing lah. Ngeureun banget si waduk. Deng aing ilu deng. Besok sa ilu-iluna besi dibawa Pan sungut sia bau pek jalan tong. kata helm pas Bang Buces we sia. Hah? Bang Bunces. Yes. Oh iya ditarik dibuka kok jam merang jasa kos daun awi. Mana si mana tuh beting-beting memakai helm, memakai tas, hulu kos Bang Bunces kos itu. Biasa bro, malam bercinta. Nyaho meureun si Agi. Oh no. Nyaho lah jangan pernah ngora. Emang aing tilai langsung kolot baik gitu. Sia mah laga doang suku mahau. Nah paling geus mah ulin kayak masih tah tiju. Sorry ya, kita mah udah ada nu lain loh. Satu paling ge embe. Ada det, ntar aku di berenyo ya. Lah tong, aing balik lah, guna ngalir dengan sia. Jauh naon di DG lah. Rokok eueuh, kopi eueuh, komo martabak mah. Adan marapan reungit doang di dia lah. Lah kumacek dewek bae lah. Mantap. Dua, tiga. Nyaho lah, jangan pernah ngora. Suruh tutup. Aduh. Nah, Aing itu seneng potong. nyaho lah, jangan Terus ini dipotong gue. Diberikan baik lah. Dipotong gue. Dua, tiga. nyaho lah, jangan pernah ngora. Emang aing tilai langsung kolot baik gitu. Sebetulnya enggak ada yang Kayak gini mau kan? Bungsu kita tanggal Oke. Dah, paling ulin nih sih makanya masih tah tiju. Ya salah. Cici gini sih. Ayo. Mulai ya. Langsung nembak ini. Bareng. Bau pek nyala. Gila dah. Ranges na.